kagari ka Matyazo habereye biteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bararira, abandi bifata ku maso, abandi bagira intimba n'agahinda mu gihe abagabo batanu bishe umwana w'imyaka 10 y'amavuko bamwica urupfu rubi, barangije bamumanika ku giti nk'uko babambye Yesu, barangije bamumanitse ku giti ubundi baracika baburirwa irengero. Abaturage kuhagera mu masaha ashyira saa 2 za mu gitondo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2025 nibwo basanze uyu mwana yimanitse mu giti kugira ngo bikeke ko yaba yiyahuye, ubwo bafashe umugozi bakawushyira mu izosi ubundi barangiza bakamunaganika. Gusa uyu mwana bamusanze afite ibikomere byinshi cyane, bivuze yuko abamukubise cyangwa abamwishe babashije kumukomeretsa bigeze hano. Ibi ngibi abaturage bavuze ko ni ihohoterwa rishingiye ku ruhu ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku kiremwa muntu, bivuze ngo aba bagabo nibafatwa igifungo babasabiye ni icy'urupfu. Umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko uyu mwana yavuye mu rugo mu masaha za saa moya za nimugoroba, gusa ntago bamenye ahantu arigitiye, akanya nk'ako guhumbya ari mu rugo barangije baramubura. Rero umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko bamushimuse ari mu rugo ndetse bakahita bamutwara. Gusa umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko uyu mwana nta kintu na kimwe yakoraga cyatuma abamwica cyangwa cyatuma ahura n'abagizi ba nabi. Gusa ibi ngibi byatangajwe mu masaha saa moya za mu gitondo, gusa ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa, abandi batangira kurira. Ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza kugira ngo hamenye uwishe nyakwigendera ukiri mutonya cyane. Umuryango wa nyakwigendera wasabye inzego z'ubugenzacyaha RIB yuko abangaba bakoze bino byaha nibafatwa bahanishwa igifungo cya burundu cyangwa bahanishwa igifungo nk'icyo bakoreye umwana wiwe. Bavuga yuko umwana wiwe n'ubundi yaragize mu wa 2 primaire ndetse yararimo yiga, umwana bakundaga cyane. Gusa umuryango wa nyakwigendera ukomeje kurira utakamba utabaza inzego z'ubuyobozi ko hagira icyakorwa. Gusa ibyo ngibyo byese bidushyira ku nkuru yacu iherereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kamisave, naho habereye ibyateye abantu benshi ubwoba, abandi bararira. Ikirombe cyagwiriye abantu bagera kuri 35. Iki kirombe cyari cyemewe kugicukuramo amabuye y'agaciro, ariko habaye akabazo controle technique birangira iki kirombe kigwiriye abantu bari barimo imbere. Gusa aba bantu kubw'amahirwe bose babakuyemo, nta numwe yagize uhapfiramo, gusa harimo bagize ikibazo babajyana kwa muganga. Ngiye nguko rero ini ncamake y'amakuru, nimba bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyamujye kubana umwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu rero tuyerekeze mu karere ka Nyamasheke, reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo, aho aba bagabo bakurikiranweho icyaha cyo kwica umwana mutonye cyane. Gusa muraza kumfasha amazina y'abano bagabo ntago nyazi, ndetse n'ababikoze kugeza izi saha ntago barafatwa. Gusa amakuru dufite nuko polisi ikorera mu kano gace yavuze yuko buri muturage wese abe maso kugira ngo atangira keke mugenzi wiwe, undakeke mugenzi we, kugira ngo tumenye abantu bakoze bino byaha. Gusa nabo batangiye gukora iperereza ryimiswe kugira ngo bamenye urupfu rw'uno mwana intandaro ni iyihe, ese ubundi byagenze bite. Umuryango wa nyakwigendera wakomeje kuvuga yuko ibingibi nabo babibonye bibatunguye cyangwa ibingibi nabo byabagwiriye, ntago bari bazi yuko biri bubabeho. Ibingibi rero niyo mpamvu umuvugizi mu gihugu cy'u Rwanda Murangiretseri yavuze ko uzakora cyane igisa nacyo, niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho kugira ngo rikumire ibyaha nk'ibingibi bitaraba. Bisobanuye ko rero ibingibi byabaye amatariki nayababwiye, bivuze ngo reka aya makuru nyasubikira ahangaha bite nkomereza ku yandi makuru ari kuvurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Nyarugenge yabereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, impanuka ikomeye cyane y'imodoka ya kwasiteri yakomerekemo abasaga 20, ndetse iyi modoka yakoreye impanuka hano ku Muhima ndetse hano ku kiraro hejuru. Ubwo iyi modoka rero yakomerekemo abantu batari bakeya cyane. Gusa andi makuru ndaza kuyababwira ku kindi kiganiro ndi buze gutambutsa. Iyi ni incamake, bivuze ngo amakuru ndaza kuyarambura mu buryo burambuye mu kanya saa 6:30. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze ndetse ibahezagire. Turabakunda cyane, Imana ijye ibarinda ndetse ibyo mukora byose ijye ibihereza umugisha. Murakoze cyane. Ngiritwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Niba rwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro, nugenda udakoze subscribe ngo